ٹاٹے شُریو السلام علیکم تُہۍ کٔڑِو پنٕنۍ کِتاب صفحہ نمبر 66 پٮ۪ٹھ سبقُک عنوان چھُ نستہِ پھٕٹٕج ییٚتہِ چھِ کینٛہہ لفظ یِہنٛز معنے زاننٕچ کرو کوٗشِش قٲفل قٲفل گوٚو یُس قٲف یۄس آسہِ چٲلۍ یۄس آسہِ یُس اجی منٛگۍ ٹوٗپۍ آسہِ تھاوان حٲل گوٚو عادت بیوال گوٚو بیکار اِنسان ژکھ گوٚو یہِ ہسا یہِ شرارت کھسُن فی گوٚو شک حٲل گوٚو عادت بیوال گوٚو کٲم کار نہٕ کرن وول پٔرن گٔے سُہ زٔمیٖن ژۄکُل یتھ پٮ۪ٹھ مکان بناونہٕ یِوان چھُ یِم ٲسۍ بارٕنۍ جورا أکِس اوس ناو حب تہٕ بیٚیِس نب اوس سیدٕ تہٕ قٲفل سُہ اوس اجی منٛگۍ ٹوٗپۍ تھاوان حب اوس زیرک تہٕ جکھن وول زیرک گوٚو چالاک جکھن وول گوٚو محنتی گرس منٛز اوسُکھ دۄہے دنٛدٕ وزُن آسان دنٛدٕ وزُن گوٚو لڑایہِ جگڑٕ سُہ اوس نہٕ حبٕنۍ کانٛہہ کتھٕے مانان ٲخر پیوٚوُکھ بیوٚن بیوٚن نیرُن بیوٚن بیوٚن گوٚو الاے بیوٚن حبہٕ لوٚگ رٕتۍ پٲٹھۍ گرٕ کرنہِ اما پوٚز نبس وول شخصن نال ییٚلہِ وُٹھن مُتُن سُم أنِم تہِ بٔٹیوس نہٕ تہٕ گوٚو أکِس خۄجس نِش دوٚپنس خۄجہِ صٲب شوٹھ رٹتن طلبس ییٚلہِ نہٕ کھٮ۪نس چٮ۪نس کہیٖنۍ بنیٛاس گوٚو أکِس خۄجن دوٚپُن مےٚ رٹ تہٕ نوکری کَنہِ خدمت اکھ کرے بہٕ کرے ژےٚ خدمت خۄجن دوٚپُن مےٚ چھُ موہنیوٗ ضروٗرت مگر مےٚ گژھِ سُہ موہنیوٗ آسُن ییٚمِس نہٕ زانٛہہ ژکھ کھسہِ مےٚ گژھِ موہنیوٗ آسُن مگر یس نہٕ ژکھ کھسہِ زانٛہہ اچھا ییٚمہِ ساتہٕ ژکھ کھسٮ۪س تمہِ ساتہٕ ژٹس بہٕ نس اگر کُنہِ ساتہٕ ژکھ کھٔژٕس تہٕ بہٕ ژٹس یہِ ہسا یہِ نس نبن دوٚپُس مےٚ حظ چھُ منظوٗر مےٚ چھُ یہِ شرط منظوٗر اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ پرو